čuštvo za boja primenito na blagorodni materijal, na prirodna volna, i ovdje dade prekrasni realizaciji. Neumoren i rabotljiv, ne slučajno na fasadato svojata kuća, to je pravivo mozaik kompozicijata apoteoze na trudot, negovo životno kredo. Neuko galijsko selanče do modern parijski vospitanik, Lazar Ličenovski stana dopisen člen na Srpskata akademija naukite i člen na Evropskото udruženje za kultura so bezbroj priznanja.